Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. One more time. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. ntacyo bitwaye ko mwarimo kurya amagambo ntacyo bitwaye n'ubundi iyo ndirimbo ntabwo ibaho ariko mu by'ukuri ntabwo twabyirengagiza imyaka 23 abashumba bacu babanye urugendo rurerure. It was a long journey, it is still a long journey. Bishop rero na madame ndetse n'umuryango Bishop and Mama, Bishop and the family, aho mugeze turahishimiye. we are glad and we are thankful for where you are right now. Itorero rero As a church, tunezezwa no kubona Imana igenda ibageza ku rwego ibazamura ibageza ku rundi. we are glad when you see God moving you on another level. Kandi nubwo urugendo rwari rurerure rwanyuzemo byinshi, Though the journey was long and a lot of things happened, ariko kandi hari ibyiza twagiye tubona mu muryango but wawe. again we saw good things happen in your family. Mufite umuryango mwiza, mufite abana. You have a good family, you have children. Ikirenze ibyo ngibyo mufite umuryango w'abana b'Imana murimo gutwara mu ijuru. Above all, you have children of God that you are Rero protecting. hamwe n'iyo myaka rero With all those years, tubifurije isabukuru nziza y'imyaka 23. we wish you a great hanyuma murazashekera hano hafi ababishinzwe babikore neza uko babiteguye. You come closer. Mudukatire kano gakeke kandi n'abantu bicaye mbe basaba kugira ngo nituza kuba dutashe People are seated when we leave. mutaza kugira ibintu byinshi mugenda muvuga. Uyu ni umunezero, ni ibintu bisanzwe byoroshye byo kubereka ko tubishimiye. It's just a simple day to show that we are glad to have them. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding, happy wedding, happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding. Abayobore batukatire kano gakeke hanyuma dutahe neza. Yes, abamugisha cyane ngira ngo murabona hano hari abantu bafite urabo rwiza. They have a bouquet of flowers here. Ndetse na gift. They also have a gift. Ndagira ngo Mama Ange abanzatambuke bagezeho ruriya rurabo. Mama Ange, move forward with that bouquet of flowers. Ko yabiteguye. As you prepared it. Iyo foto murebe ko iyo foto ifashwe neza Mama Ange. That picture. Umunsi ijambo Bishop yatwigishije ryadutsinze ariko Imana ishimwe ko tumuhaye ururabo. Turatangiye hanyuma rero sabe mama zake n'abatambuka kugira ngo abagezeho iriya mpano.
ikimenyetso cy'uko tubakunda kandi It's a sign of love. twishimira. We are delighted to have them. Murakoze cyane Yesu abaha umugisha rero twese kuko Imana yacu amashyi Big round of applause to our God. Indirimbo kandi ubishima ndaguma muri korali yawe. asa neza You look good, you look beautiful, rwose nishimiye kongera kugaruka. and I'm glad to be back. Hanyuma hari utuntu nabonye iyo ngize umugisha gutembera bukeya nagaruka hari ukuntu nkunda kwitegereza hari utuntu tumwe nabonye mu rusengero twahindutse bukeya ariko twiza. I saw some things changed, but they are good changes. Rero ababikoze Imana ibahe umugisha. May the Lord bless those who did it. Ejo nari mu bukwe Yesterday I was in a wedding, noneho Bishop aza kutwigisha ijambo nakomeje ntekerezaho. and Bishop came to teach us the word, and I continued to meditate upon it. Akomeza avuga ukuntu hano hanze ubwenge bwazamutse cyane. He talked about how knowledge is growing and developing out here. Avuga ukuntu ikoranabuhanga ryagiye rigera kure cyane. He talked about how technology is increasing and developing on a high level. Hari abanyabwenge tudashobora bakora ibintu ukabona yatanze urugero avuga urugero rw'umunsi umwe umukobwa we Christelle yaramutwaye mu modoka ari muri Amerika abona imodoka yindi iri iruhande rwabo kwa kundi mu mugenda gutya itatwawe n'umushoferi imodoka irimo yitwara yonyine arayireba noneho asanga umuntu ucanganyikiwe. He gave an example of how he was in the US being driven by the daughter, and then again he saw a car without a driver. Urwo urugero rumwe yaduhaye ariko avuga ibintu byinshi bigaragaza ubwenge bw'isi. He gave many examples portraying about the technology, how it's developing. Ngo arangiza avuga akantu gatoya nakomeje ntekereza haravuga ngo nubwo ubwo bwenge buhari ngo ariko ubwenge bwo kugira ngo abantu babashe gusustaininga ingo zabo ngo bwarabuze. Though he's saying that though we have that technology, but the knowledge of sustaining families is gone. Ugasanga abantu b'abahanga bakora ibintu ngibyo bikomeye ariko binaniwe gusa ka management gatoya ko mu rugo iwe. You find a person that has done a lot of technology, but managing their family is difficult for them. None umushumba wacu waraye agize imyaka 23 yubatse urugo mu nyemerere tuvuge twese Bayo uko kunezererwamo. Tugize umunezero wo kukuramya no kuguhimbaza. Tugize umunezero wo kumva ijambo ryawe ryiza. Ushimwe data uko wabanye natwe kuva dutangiye ndetse mwamuhimbazwe kugusozanyije natwe. Ndagusaba rero kugira ngo ubwoko bwawe bwateraniye hano Mana baho umugisha utagabanije umugisha wose ubonerwa mu Mana ubahe data ubwo tugiye gutandukana twerekeza mu ngo zacu bane natwe aho tugiye kwerekeza twese kandi tuba amahoro kuzageza undi munsi uzaturemera